Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ka ditin lutom amasida, bakay. Ay nawaw. Adaya insangbat mo nga ilutok lakay. Apa sakti mangirimidya iti ilutom amasida. Kahit naggakwak nga ron di bagkag. Nangala ka kuma, iti kumpurmi abulbulong ijay, tapno adaing dengdeng kaw. Adaya maala ang madengdeng iti naglabaan. Ay una yan. Nabambanog ti tawa sumangpet a naggapo iti bangkag. O pa'y naluto asida eh. Ay kagumatang iti sardinas iti stop. Mapisina ko. Adaya intad mo akwarta paggatang kaw. Tinaglakwan mo iti ugin. Awanan at tay pagatang mo mat iti arak. Nalipatam samat ang naginom tayo idi kalman. Uray kala nagpadpadano medya tugaw mo. Naglaba ak adi na oras. Pati dagiti ulas. Inramraman mo apinadanuman ay nawaw. Nanang, por tayo man. Igatang ko man iti ice cream na lumabas din na kamotor nga glaklako. Ay, awan kwartak barok. Awan pa'y nga ron, igatang tayo iti sardinas sa sidaan tayo. Saan ka di na-date kayo pa naglako iti uging? Naibusin ay tindak iti kanikadwa pa'y. Diyay nabatbate, impagatang mitatang mo iti arak. Arak man ay. Aming nga ubigin to lumabas, di glaklako iti ice cream. Siya plakyawan igatang na. Ikan-kanto itong makalako tayo man ng iti uging barok. Utangak man langin mo kaya't natip pa utang. Anya, ice cream? Utangam? Ay nawaw. Mautang tupay ti arak. Di mautang mit ti ice cream. Umutangak man kano iti arak, manang. Anya? Bigbigat, umutang ka man ng iti arak? Awan pa'y buhay naman o. Iso adyak pa'y agpautang. Ay nawang. Kasta aya. Inton ada gumatang inton madamdama. Adanton buhay na mano yaw. Di mabalinton ti umutang. At idugan ti listan yung gapo iti arak. Iso ngagbayad kay pa'y nga umunasak baya pautangan kayo manan. Saan ka di ang mabalin ng umutang iti tinapay, manang? At idug na rudan ti listaan nyo dito eh. Arak langot yung palistada. Saan at tinapay? Day, nakabisuot mo ni Junior Apimanaw. Apay ka, day. Kasano, bigbigat nga utang iti arak. Dimbagak nga atidog ti listanda iti arak. Agpalista ka no iti tinapay. Paarak ka no matlang ti impalistada nga utangan da. Ay nawaw. Ay, ubing lang agpaiso. Agpaiso ba ti kunana. Arak ti atidog alistaan da. Siyan kek atinapay. Ay na. Uray anya di tanti utangan da, tamanayunan man ti utang da, agbayad da pa'y nga umunaan, nana. Gamno siyak. Awan siya pa'y mautang kaw. Mabalin ka diti umutang. Ay nawaw. Jak nagpautang itay bigbigat, awan pa'y buhay na manok. Ita, umutang kayo manan? Malaki din. Tawan mo ti utang kukin ka. Ita, aklag mo nga umutang.
Ayan ta inutang mo nga arak. Sanda ka no amang Ted, tatidog tilistaan nyo iti arak. Isa, di da kaya tagpautang. Uray tinapay, di da kaya tagpautang. Sino tinangibaga nga umutang ka iti tinapay? Ay nawaw. Tapno da ka nag-a. Umin-inom kayo, idinto tasya. Jak umin-inom. Di tinapay ti kukwak. Uminom kayo, ta mga anak mo't iti tinapay. Ayan nga iti inuman me, kat awan mat nga rod na utang mo. Ay nawaw. Danom ati inuman nyo, may mayat pay. Saan ang makabartag? Imay kadigim matang dais ka iti arak di doy. Saan mat nana? Apay ka di? Ay nawaw. Madama matinom da ijarubayan da. Naggatangan da ngay nga ta iti inuman da. Uno. Inutang da iti sabali at irsena. Hinkadamagan naggatangan da. Uno imutangan da. Day takat inakdamdamaganan. Naimas ka dit arak nanang. Apay akay kayat yuti uminom. Da, para ka dagiti nataengan lang da ito'y barok. Saan para ka dagiti ubing akasken ka? Napay nga rod nga tinapoy. Kat kanin mo tinataangan kan ubing. Agsipod ta ti arak ket makabartek. Ti napoy saan? Apay nga min ngagbartag kayaw. Saan ko aran ta ti agbartek? Uminumak laeng. Ngam no malabas ko, mabartek ka magayam. Amuyo mo't gayam. Apay nga uminom kayo. Kat kunayo ang makabartag. Saan man anagado sa ludsud mo? Ne, ka man lang gumatangan iti kanam. Sige man nanang, inakon. Ay, kanya din Ted mo ko ni Junior. Inig ka kiti igatang na iti kanan na. Takuna na aramanan na kanu ti arak. Ay nawaw. Apay kano aramanan na. Adaman ni ibagak basang. Sapay kumata, sana sa bal, ti pagawatam, ay nawaw. Anya ka di day jay ante. Anak nga men, ti pangibilbilangakin ka. Iso bagbagaan ka kuma. No anak ti pangibilbilangan nyo kanyak. Inamat nga raw ti pangibilangak kada kayo ante. Di ka nagsaya atin ngay basang. Makitak nga min ket. Saan anasaya at jay kanayon yung iinom iti arak. Di mo ka di makita, pati dagiti anak yung naglaing da mga uminom iti arak. Jay laeng inaude ti saan amamartag. Pangikat laeng mat iti bannog, ti panaginom mi ante. Saan mat analabas? Ay, yan ka di pa'y analabas, day tadandan ni inaldaw nga uminom kayo. Ay nawaw, si kayo makidagdagan. Into kino ada kwartayo. Arak met ti kang runa nagatangan yaw. Pagin inanaan milaeng met ti panaginom mi iti arak ante ay nawaw. Danto pa nagbabawi yaw iti kasta nga aramidin yaw. Anya ka di bagbagakan ka ni Auntie Simuna. Madi kano ti kanayon tayo apanaginom iti arak. Una yan. Saan mo't akwarta ni Auntie Simuna ti gatgatang tayo iti arak? Ha! No maminsan matkit day, dapunto na. Di na ngaminrik na ti marik na tayo ang mabannog. Kasapulan tayo mati arak tapno maikat ti bannog tayo. Apal na la siguro tawang aming kadwa na di balay da. Kanayon ngagmaymaysa. Aya ba mangkidit makiinom ka datayak. Tapno makarik na itiragsak ti aginom. Ay nawaw. Madasik man nga wisan nga agpaisong tapno makiinom man.
medyo na parte ka kon ba kay. Diyan kasama ka pala na mapan ilinong. Diyan mang ta. Ika Ay, man ilinong. Ikan. Uray, hakit. Nabarte ka sa. Ah. Mga numatulidak no sumang-atak ang mapanag palinong itinwang. Sa pay na pudutan. Mabilag tinwang. Nan, ibaon ko ni Junior tayo so ti mapanag palinong ay nawaw. Pukaw ang marudan. Ta mapanad. Ingkay palinong tinwang barok kanay napudutan. Ikandak pa iti igatang ko iti kanak Hadaglakla ko iti ice cream iti kalsada. Malawan, ikan ka iti 30 pesos. Adun nga ice cream ti magatang na dayta. Ay, sige na lang. Inak to inton madamdama. Gumatangak pa iti ice cream. Di manawan. Ay, nakmanan uminom. Tada mapanagpalinungan. Di mo lesamang pwede ni Junior. Ay, napansiguro na ki ay ama. Idinalpasan nagpalinong itinwang. Maturugak ta na parte ka. Inton sumang pait. Ibagam kan ko na ta mapan na iway-iway Junior. Inton alam, Ay, uray tsak. Barte kak mat. Iturog ko pa'y mat. Maturog ta nga rodan. Inton mausawan ta. Sa ta panagaik iti bangkak. Bakit? Maringkat, malaman. Na nagbayag titurog ta. Malamat kag Pyson. Awan sapay man ni Junior. Napanan na nga tangay. Mga napan nagiwayway tinuang ta malaman. Kalapit na kasta. Awan mat aramiden na. Ay na, imbakta na ka rin kayaw. Naimunawan kayo ka din. Ay na, jakmat nakapuutan. Malamgaya man ante. Ay nawaw, nakita yung ka din ni Junior ante. Siyan mat, napanan na ka di Napan na siguro inwayway itay jinwang, antay. Ano pa nag-aapon ng tinwang tadandan ni nagsip nga tay nawaw. Napan man nga tan iji balay ti kabagis na. Saan man nasimbang pait. Inggaraw naman ti kinapaliwawang na. Ay na, bigatan ngam saan pa'y matasimbang pat ni Junior ay nawaw. Kasla di mo teramin na. Masigurado ka naturog man na iji balay ti kabsat na. Ay na, nagbuya man nga tan iti TV so saan man na nasimbang pat. Sumangpit to no makalagip. Kasta na dayjay nga ubing. Unapan iti ang ti kabsat na. Ay, di nan malagip ti sumangpait. Ay nawaw. Alala, hingkag lutaw. Ni, Tata Dalmas, itaman pa'y. Ay, agbayad kayo ka din iti utang yo. Paunak pa'y lang at akurang ti kwartak. Bayadak tumit lang ti udik inton adda kwartak. Anya pa'y ngay, no di kasta. Saan nyo kumapay bayagan ti agbayad? Tapno damat pagsakadak atata. Wen, danag mo na ya. Naira na lang amin gawan pa'y kwartak. Manong ka diti ipaunayo tata? 20 pesos. Umutangak manan iti arak. Ay nawaw. Anya? Saan kan nga gungay? Joke only.
200 ti paunak. Sa nga ribo ti utang yu, tata. Di na pa'y kakatlo ti paunayo. Ah, Saan kayo pa'y nga umutang, tata? Awanan ati pagsakadak iti lakok. Ay imbag ta simbangpet kan barok. Nangiwaywayam ka di itinwang. Ha? Nuwang ko na yun, nanang? Day, hapayakas la nakigtot ka. Saan nyo ka di anapan inwayway? Kasano nga iwayway, may? Kat saan may nga ammo no sa dino tinangi palinungam, idi malam ay nawaw. Ayan ni tatang. Napan siguro ni Jabang kaga. Tiyam muna kat napan mo manan inwayway itay bigat. Nagturugam ka day, ijay ka day ayan tikabsat mo. Wen, kwa, Hapayakas lama di tarupam. Ada ka di problemam. di yo ka di kinit kita, di malam tinwang. Nasaan ka di asika nga rod ti imbaon, may? Amapan mangipalinong. Nakaturog kami idi malam, tanabartek kami. Tiyam mumi akin na pamuinwayway idi malam. Nangiwaywayam ka di dinwang. Kwa, saan? Anya ti saan? Ay na, saan nga susurot tayo bagbagam? Saan ko nga impalpalinong? Kwa, Anya ti kunam? Saan mo nga impalinong? na, jay kwa ngay, nalipatak, nanang, napanak ngamin, nag-basketball. Ay no! Mapantay ti ayan tinwang. Ay. Dagasuntan ni tatang mo. Ay na sinalbag. Kat no pirmi abara na idi kalman. Apay nga dardaras Ay. kayo. Papanay nyo ka day. ingkam kitaan jinwang antay. Apay nga nga dardaras kayo. Ay, sungbatan kanton, inton kwa. Dita kayo, tanay, ada papanak. Ay, salbag ka nga ubeng. Sikan sa ti parchik lukaw. Nabilagan tinwang, natayan. Hindi pa ilakalman. Ay, naangutin tinwang anatay. Masay ka pabasulin ta, ubeng. Ha? Nauray na kayo, adama basulyaw. Imbaon may mangipalinong. Kwa, Imbaon yaw, tanabartek kayaw. Naglaing kayo nga agbartek. Iswa paliwawang magtanak yaw. Bartek kan paliwawang kayo. Ay, nawaw! Ununaan niyo pa'y ngamin ati ak trabaho. Sakbay ti panaginom yo. Tapno awan ti papabasulan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.